Manipurgi Mingsil Maktabu Oiribi Ningtiraba Pachida Yaigi Jingdum Thanga Karang Manayatari Bulamdamni Ha Sana Lepak Natna Malem Sigishu Mingsilni Loktak lai jai pak si angak bathawai kaya gitung na phamni ngaram chamagi lai rai bak ni saram chamagi mayum lamdamni chikla kaya gi chakta phamni malem da amat ngai rubi Pisum da chirong thiet bi sangai gi aroi ba jangja pham lauri ba mayum lamdam ni amat ngai ra ba ataw ba leipak gi lal oiri ba kaibul lamjaw su loktak lai rem bi imagi mamom loini Lai bak thirabi yek nabana langkoi chalabi hing bagi mami samlabi sangai gum ataw ba phum thak ki khang phok thak tai bang punsi lambi da musi ngali ba Singna ba na langkoi chalabi tai bang thawai asidi kana matna su khangpidre. These are the floating hearts which built on decomposed floating biomass called poems. Poem is a heterogeneous mass of soil, vegetation, and organic matters at various stages of decomposition and occurs in all sizes and thickness. They float on lake water about 1/5 of the thickness above. The toxic agents carried by the feeding rivers are distillated by these foams. The unique features of the Loktak Lake is the presence of the poems. Loktak Lake of Manipur is ideally located on the north-south extending branch of eastern Himalayas. Geographically, it is situated at the confluence of Indo-Malayan region. And for this region, here is extension of the flora and fauna types found in the neighboring Southeastern Asian countries. The lake is rich in biodiversity and has been designated as a wetland of international importance under Ramsar Convention in 1990. Yenana pumai tu balam kondona ke bag thok balam kambong manana na una korong nong don thak da bu tem sing nei Loktak pamban na koi bada kompreng na hui lon balam jing khara na I phuram Jigla chau than ya ulam so bi chana ya kai ba uthum pom bi khona ubi
inung banungan lamdai ki matamda jingla mana tum pungai balam ha torbung nung sinami ba nonggang khonggi angau ba mantak shui gi khangon ba malang khwangbon ayang bana leina humlak pa na lok da sat pa bu tharo thamban ko bi leirang khibik na malang ba magi chai thieng phang ba da sa the ka nung the ka iwai ga inin ga ithak ka ipum ga leirang na momon bu nok tu na tharo thambal ko mi leirang khibik na leina jagoi makta bu sarang le Krisina nomai khong sang group hai koi nomai khong ni lagoni na adi asumda mamang sumda leiba sendra mamang amda sendra gi sumdang mun kan leisina sandapu group sandapu di lagoni sandapu group hai mamai group ti adi asumda mamang da an oi ba sang mayam se sisina ngaram gi group hai loktak ta phum mathak ta sang saraga hingi ba koi jibika oi si koi lang tharaga ko andi khoi tharaga lu thumaga andi hingmotani to henga madagi akhoi suri je akhoi ju yawi balang kai bisi ko koi langjau thabagi nga sina atek basina asang ba haitare sisina koi langjau thabagi pung taruk tari ki sai karaga andi khundu hongkalaga di gari tongani thong kachen yonba adi phang guduna adi phang guduna imung mong le pelal sisna koi hingi je adi langkum ngup thaba kun manga thaba ka do basina koi kai roga halaga ngai yai ga nimi humni punselaga umjada piraga jengcha adagi chingyen noi lere nga makhanje mukanga go adagi lainon gumba adagi sidena di asobudi langjau gumba tharaga phabade hena phadeba angang manga poe ko angang manga ji huji atai di amta semba ngamde nipa maga semme ko nipa ji huji sidagi holaga kan tawdramina hi yam khundong chadramnina ba ko kona da phubala da thamaga khunda thamaga sagi koi dum ka halle ba iskunda On these floating poems found a rare endangered mammalian species, Sangai, the dancing deer, or Manipur, brow-antlered deer. Like Sangai and vanishing freshwater lake, Loktak Lake, here a neglected section of hard-working people are living in these floating huts of Loktak Lake. Their life is very simple, and the staple food of them available on this Loktak Lake is directly linked with the lake people. They live on 733 floating huts, and it is estimated that about 4,000 people live in these floating huts, depend on fishing activities.
Poms form a base of sustenance for these communities. Besides providing a base for shelter and living, the poms are a source of vegetables, foods, and fodder. Many plants found on the poms have medicinal properties and are used by the local communities as local remedies.
na thong le to noi kha mo ne noi ngon dai na dong la ba na te ko nang na kha mon thuk te ko Mari sini yakin ni ye. Ai je gila ti. Isa masa. Apa sih ho mari pro kita boleh bawa semua dah hani dulu bawa semua pula apa. Hui sida lam sida lai se pat lai se pat ke na bot mingi ka pe lakte bot li san bagi wai lakte ni pat ke na bot hui bot ha ti hui manipur gi ning tam ne na hui jai nau mayam na tawi ba sida mui sibai sing su mui hui sida sibai sing ngal tin lai ali mui la lo ba hui ning tam bagi yo lo ri sin nau hui sida la pi de मैं लोकता कोम्बिंग के तौही बने मितरेन तौही बगी सिदे मैं सिफाई ने थाव मोदो बसे मजिदे कोई पामी कोई जो खुलाई का यामांगे मैं पुखिनो तब मैं मोटू बोट की केनो ना पंखा ना कक्ता ना चेंते ना मांगे अदगी मैं मोटू मितरेन नि सिलु का नेगा सि असि नैनुल कोई नैनुल गोजा असि बा फबंगा असि बिसने बारी नि ताव से मदि नि सही जे निगा ngapa हनि ठीक से आराम से कुछ नहीं होगा Kumping menung dah kui sifai na kui nipan hadi nipan dah loktak tu tuan re, anu kui nipi angang sing na mai sifai dah hai na aga kui kulak anak pada kampan dekar aga sing jak shot na, nama tu matam kala tu kui hinggi awa bui na. Sifai sing na petring lak pada mai na motor but thol ga, mai motor makol na ki na tau ni kan dengar si mai jang kong la sang hi ni hang di mai na motor but tu ni thol ga pham mai hang thai. Ngafatai ngafam yang tai anu semacam tahu tadi loktak tu hingi bapa mi koi hingbang amdu mansil lek tadi handak Manipur sarkar na loktak bill lai na ma puthok pidana koi gi loktak ki phum sing ani gi loktak ta hingjari ba mayam sing jibu takthok piraga loina chengdokani tandokani haiba simtang di topi ganu akoi mafam masi akoi gi hingpham ne masi lai tragadi akoi hingbada khara wana thokani ana khalle अखोई दे सी रखो गता दे कोई जीविका दे कमाई हिंगनी हिंगाई मसाकती कोई दी सी खंपो किम लेरगा सी फुम हा खलाई बनिना अखोई जीविका सिने हिंताबो सी लेबन के सुम सिलता दे कोई पाता सुंगम नरो nga फाब सुंगम मारुम दिन कोई खरा साथो पहाय तारे सी रखो गता दे मणिपुर सरकार ना अखोई की पातारे पा मी सिंगी खिति पोन पिता ती बोलने दे अखोई ने सी की नौताक ता अखोई सी जी सुबा ngамद्रबनिना जीव हिंगनबा कोई हौरे बे इसा इशु हाय तारे असि गिसु सुरन जी हिंगौना बा हाय तारे
मोने कहीं तौता सरकार पेंदे बसिदी करी करी हाईगदबिनो मैखोइना अखोईगी करी हाइतारे पामी अखोईगी मखोइना जीविका से हाथ के हाथ ताती मणिपुर सरकार खोगे तो मयूं अंताब